Díomh chuirde agus fáilte rais chuig an céad seachtain eile don teagas Somália. Tásúla go bhfuil sibh ar fad go maith agus go ficsú le seachtain eile de dín oibre Germánis atá os for gcór. So inniu tá muid ag taú leis an rud a thosaigmar an seachtain sicáte nó a leanamar leis na modálverben dürfen, sollen, wollen und mögen agus tá muid ag bugarrá chuige léamhtuiscint. So mars gná inis seo an céad leathnach don seachtain seo an bhéalra. So ní raibh Germánis go bhar an lún, tá an Germánis go bhar an mát céadún déirdín agus an ine. Seo hiad na amanta atá leagthe amach ar an amchlórdíomh. Mars gná so ba cógóid fi denmh an ceacht seo ar an mhát idir 2 agus 4 chuna hain. Bé muidir denmh ceacht an ceacht atá an sin leis an tidal an tuchtú lás fiche an abran sin March an tuchtú lás fiche an sin. Agus bé ormh an forum Microsoft seo á lína isteach ag an deire agus darnáí an fís an seo bé sé ar fáil an seo. So is féidir leat an ceacht a ranú tríd an lista seo nó má bhrúann tú ar an gceacht sin osclóigh sé an lá. So inniu bé muid ag léamh an text atá ar leat na céad 3 is céad 4 de Viel Spass 2 agus bé sé bheith freagart na ceistena ar an bhforum híos. Bé an bhforum sin ag dúna ag ní trocha ar engaging. So tá na ceistena an sin ile nuair tá sibh cruach na brúgaí ar send me an email receipt agus ar submit. So na ceistena chun taú linn. Bé muid ag léamh córá telefón idir Ralph agus Jonas. So bé siad ag play kosher. So, cad atá Jonas a agrú, so cén 6 rud atá a agrú aige. Listig 3 rud atá le déanamh aige, so tá 3 rud ar a laid atá ar an lista céirdiad. Caitheann a bhíonn an ócáid seo ar siúl, so bé sé ar siúl sa todhchaí agus caitheann é sin. Cad a dearan Ralph gur féidir leis a dhéanamh, so tá Ralph ag iarraidh ceiriú agus dearann sé gur féidir leis rud a dhéanamh. Agus cad a bhullan Jonas dó a cheannach. So tugann sé mulla dó chun rud éige na ceannach. Cad eile bhaith le Ralph a ceannach agus céim fá go nniúiltíonn Jonas é seo, so bé Ralph ag iarraidh rud eile a ceannach bud dearann Jonas nó níl me géirí sin céim fá. Agus an sin céhfuil Jonas ag gléach in í seo agus céim fá, so tá sé chun an céad gléach gohan eile éon tréis an chorá le Ralph céim fá an duine sin. Alright, so nuair tá cruach na rís breúir send email agus submit. So mar sin rachmuid chuig an leabhar, tá muid ar leat na céad 3 agus seo an léas na feisina. So Jonas plant ein Überraschungsparty für seinen besten Freund Sebastian. Ruft die Klick an. So tá Jonas ag planal ein Überraschungsparty. So ní amháin party, ein kosher, tá sé an Überraschungsparty. So eine Überraschung sin íontas a chur ar duine. So it's kosher runde atá offline aige. Don cara is fear Sebastian. Tá sé chur gléach an rúfan sin ag chur gléach rúfan sin just glé scradamach anam an rúfan sin gléach a chur ar an bhón. So sé chur gléach ar an clic ar an grúpa. So fragrín Ralph é Bretna Ralph am apparat. So Bretner sin an slinne atá ar ag Ralph. So beidir gohfuil sin fós nós atá ag duine I dútheáileach. Fragrín siad an phone leis an slinne atá acu. Agus an sin dearann sé Bretna Ralph am apparat. Ralph ar an bhón. Tag Ralph, Jonas hier. Tag Jonas, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Sag mal, ich organisiere eine Überraschungsparty für Sebastian. So sag mal, innistom. Tá mig agrú kosher runde de Sebastian. Hat nächste Woche Geburtstag. Nächste Woche sin an seachtain seo chugan Geburtstag. Möchtest du zur Party kommen? So seo ar modal. Möchtest du zur Party kommen? Wathlat teacht chuig an gcóisir. Ja, super. Kann ich dir irgendwie helfen, die Party zu organisieren? So, iontak. Arís seo an modal can ich an féidir le mó ábalta ein rud a dhéanamh chun ceiriú leat chun an kosher a agrú. Ja, das wäre toll. Bheadh sé sin iontak. Was musst du dann noch machen? Cad atá fós le Jennifer got. Was musst du denn noch machen? Cad arís an modal zog müssen. Cad atá ort a dhéanamh fós. Oh, ich muss die anderen anrufen.
Kahime Nadini Ellen, die anderen, die others, die anderen, anrufen. Ich muss das Essen und die Getränke organisieren. So Essen und Getränke organisieren. Getränke sind Jukana. So trinken am Briher Ol. A Getränke na Jukana. Dann muss ich auch Musik organisieren. Und. An sin Kahime an Kjol a agru agus. Ralph. Also, ich kann Rita, Charlotte und Jörg anrufen. Und du kannst Alex, Timo und Isabel anrufen. So, schon swin of Tigraph. Is féidir lum Rita, Charlotte und Jörg gleich urhu, agus is féidir latza Alex, Timo und Isabel gleich. Ja, gute Idee. Die Party findet Freitag um 8 Uhr bei mir statt. Now, Cooper rudi an sin, kam ich die fakal an version. Stattfinden, sin briher ilskarha. So sin ag tarlu. So bei an kosher ag tarlu. Freitag, Ernina, um 8 Uhr ag a hogta clog. Now, bei mir, rinnemer shot leis an treffpunkt mas quivnian shiv. Bei mir is lumsa. So ta bei mir in our is nach kaintje ag ra lumsa sichach nu immochach bei mir. Bei dir, sin idochach bei mir, sin immochach. So bei sich tarlu Ernina ag a hogt immochach. Ich habe doch den Partykeller und meine Eltern gehen ins Theater. Tá na cadtá get tá party keller aige. So keller sin síléir. So sin siomra faoin talamh. So tá an party keller, tá an siomra faoin talamh aige siach. So sa garman reintse tá siad cosú leis na stáit aontaithe. Bíonn an keller acu, agus sin an áit chun siad an machine níochan, agus an trimador, agus na RET nach gwylw nusáid cosú leis an folús glantóir agus an lehéid. Tis gom nuair a bhí mise i machóní san elevéis. Bhí an síléir sa bloc orasan agus sin an áit groimmuid in ann na éidi a trimú, cos bhí líntaí crochta ón dín sa siomra níochan. So muna bhfuil gardín nu má tá balcón roh bheoga agat orintanta churann siad rud éigean an sin. Gur féidir leat an spás sin úsáid. So it's rud nach bhfuil gwyn in éire den fórmhór. Reinos, und meine Eltern gehen ins Theater. So tá an síléir kosher, I guess, so it's siomra úsáidin siad. So I'd say tá telefís agus sofa und rudí mar sin ann onas gur féidir leis na déagóirí scíligint. Agus tá a tistí ag dul chuig an Airclan. Prima! Also, die Getränke kann ich beim Getränkemarkt kaufen. Na Juckene is féidir lum sa siopa Juckene ach ceannach. So, níl sé kaint faoin olmharige tá sé kaint faoi an off-license in our agus feckenwood sin again second. Wir gehen sowieso jeden Donnerstag dorthin. Themer gach Jerdin an Schim. Ich kann auf der Rückfahrt bei dir vorbeifahren und die Getränke in den Partykeller stellen. Was für Getränke soll ich kaufen? So. Támuid sé dul an sin, téimuid an sin gach Jerdin. So, téin a tischmahori an sin gach Jerdin. So, téin sé lo. Ich kann auf den Rückfahrt is féidir am an tastel rasch bei dir, rish an bei dir, godochach vorbeifahren, tastelhaar, so is féidir tastelhaar dochach, agus na Juckene in den Partykeller stellen, agus chur na Juckene sa síléir kosher. Was für Getränke soll ich kaufen? Kein seis Juckene atá ach ceannach agam. Ja, auf jeden Fall Sprudel, Apfelsaft, Orangensaft und 2 oder 3 große Flaschen Cola. So, Kienche, nu auf jeden Fall in ein Kaas, Sprudel, agus rinnemer sin leis na Juckene sin an iske tá fizzy ann agus current tú is féidir é a measca le Apfelsaft. Apfelsaft sú úl, Orangensaft sú aráiste, agus gá nu 3 budgéil mór de Cola. Und ein Fass Bier, agus buske de Bjór,
Nein, meine Eltern erlauben das nicht. So, niha, níl sin ceadathe ag mo tuismitheoirí. Meine Mutter geht an die Decke. Geht an die Decke, sin nach cainte. Búlí sí an dín, she'll hit the roof. Búlí sí an dín an sin. Wenn ich Alkohol ins Haus bringe, ma tógam Alkohol is seach sa cheach. Aber sie sind doch weg. Ach, bei siad imithe. Now, an rud faoi sin ná. San elevation, tá cead acu beor a ól ó tá siad séideag le cead an tuismitheoir. So ní féidir dul amach nó an lehéid, ach is féidir le tuismitheoirí é sin dhéanamh. So sin an cúis go bhfuil Ralph ag cur an ceisisin, ach níl sé ceadathe ag tuismitheoirí Jonas, mar sin níl Jonas ag tógáil an alcohol sin isteach sa cheach. Jonas, ja, aber trotzdem. Ja, ach, in agana sin, so tá Ralph ag rá go bhfuil na tuismitheoirí imithe, tá Jonas rá, no, in agana sin níl ag déanamh sin. Schon gut, sin cearcaláir. Danke, Ralph. Das hilft mir sehr. Gur mágad Ralph, caríonn sé go mórlam. Ich glaube, ich rufe jetzt Isabel an. Credum, nu Captain, chuir mig gléachar Isabel inis. Sie hat immer gute Ideen, wenn's ums Essen geht. Tá seo fásach. Tá ag gcónaí smaointe maith aici nuair tagann sé chuig bia. So, tásúla gom go bhfuil sé just ag rá go bhfuil si go maith ó thaobh smaointe bia agus nach bhfuil sé ag rá aon rud faoi amhail Isabel bucht an sin go bhfuil si ag gcónaí ag smaoinemh faoin bia. So tá ag tógáil é go bhfuil si chun bheith ina cócra agus í níos sinne. Ralph, okay, und ich rufe die anderen an. Okay, chuir mig gléachar na daoine eile. Gut, danke nochmal, gur mágad a rís. Und vergiss nicht, not in Dermot, vergessen. Wenn du Sebastian triffst, ma Bl2, le Sebastian, die Katze nicht aus dem Sack zu lassen. Na lig an cat amach as an wala, an Sack. Na lig an cat amach, na lig lassen. Na lig an cat amach as an wala. Versprochen. So sin, an aimscotch versprechen. Sin galunt. So galamditch. Ich verrate ihm nichts. Ní déir mé fachto. Tschüss Jonas, tschüss Ralph. So shut na ceisna as béla ach tá siad le ragart inis a gcuibh as gaeilge ar an bhuireann nar tá siad críochna submit agus sin sibse don lániu. Seachas sin buinigí taitneamh as an chuid